Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria, mi Rey. No tengo manera vos, Señor. Dios bendicionar mi rumana ricamente. Dios bendicionar tu resnanku ta seguinos via YouTube y Facebook. Lá nos clama a nos Dios e pa bem com o Espírito Santo meio de nós. Dank u, Senhor Jesus, para o momento aqui. Dank u, meu Rei, dat we in uw huis mogen komen om u te eren, om u te aanbidden, om u te loven en om u te prijzen. U bent onze God, u bent onze Heer. E não tem maneira boa, meu Rei. Não tem maneira boa, Senhor Jesus. Nós sabemos para adorar-bo, nós sabemos para glorificar-bo, Senhor. Abota é alto, abota é santo. U bent degene, o mijn God, die onze God is. En er is buiten u geen ander, o mijn Heer. Nos tayamabu danki, o mi Rei, paturlo qualcu abo ahasi pa nos awe, o mi Rei. Tata, e nos agradecibo com nos porta den boca, Senhor. Junto pa nos alababo, pa nos glorificabo, pa nos adorabo, Senhor. Pa nos busca de borostro, o Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, bota bom bini bij mij die nos. Bota bom bini bij mij die nos, Espírito Santo de Deus. Neemt u over, Geest van God. Geeft u de woorden om tot u te spreken, Geest van God. Geest van God, u weet wat we nodig hebben. U heeft de juiste woorden om tot onze God te spreken. Om tot onze God te roepen. En zo bid ik, Geest van God, dat u uw gang gaat vanavond. Het gaat alleen om u vanavond. Vader God, we danken u voor het leven dat u aan ons gegeven hebt. We danken u, o mijn God, dat we u in vrijheid kunnen dienen op dit eiland, o mijn Vader. We danken u, o mijn God, dat we samen kunnen komen, o mijn Heer. Heere God, panos portin comunión cubo, Señor. Panos bing secabo, Señor. Panos bing junto cercabo, Señor Jesus. Vader, we zijn gekomen om van u te horen, om naar u te luisteren, Vader God. Vader, en we roepen tot u, o mijn Vader. Vader, want we hebben u nodig. We hebben u nodig, o mijn God. Tata abota mira turlo qualcu ta passando en el mundo, Señor Jesus. Heere God, en we weten, we beseffen, we erkennen dat u God bent. U bent de koning der koningen. U bent de Heer der heren. Abota rei di reinan, Señor. Bota e Dios di tur Dios nan, Señor Jesus. Abota nos refugio, o mi Rei. Y nos que bin sejabo, Señor. Tata den intimidad cubo, o mi Rei. Tata pa nos tende, Tata nos que, o mi Rei, pa nos coração bate maneira es un dibo, o mi Rei. Vader, gaat uw gang vanavond. Het gaat alleen om u. Het gaat alleen om u, o mijn Vader. U bent welkom in ons met de geest van God. U bent welkom in ons met de geest van God. Geest van God, raakt u aan. Geest van God, ga uw gang. Ga uw gang. Awe noche, o mi Dios. O Geest van God, bid ik, o mijn Heer, dat pa abo consolar, Espírito Santo de Deus, pa abo do nos força, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nos mester dibo. Nos mester dibo. Pa abo guia-nos, oh Espírito Santo de Deus. Pa abo papia com nós, Espírito Santo de Deus. Pa bo repartir bo donan, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, pa nos portinha discernimento. Nos mester dibo discernimento. Pa nos tinha fé, Senhor. Tata, Espírito Santo de Deus, dat we aan u vasthouden. Vader, dat geloof, het geloof in u. E awe mes aboke husa nos, o mi Rei, pa nos por assimilager ng ding bonomber, Senhor. Geest van God, ga uw gang. Ga uw gang in ons met de geest van God.
Vader, u weet precies hoe elk een van ons hier naartoe is gekomen. U weet het precies, oh mijn God. Heere God, en u weet ook van al die mensen die kijken. U weet wat er in ze omgaat. Heere God, en zo leg ik elk een van ons in uw machtige handen. Heere God, dat u aanraakt. Heere God, dat u spreekt vanavond. Heere God, dat u komt, Heere God, met uw oplossing. Vader, want soms hebben we zelf een idee wat de oplossing is. Heere God, maar vanavond zeggen we aan u, we wachten op u. We wachten op uw antwoord. Dat u uw gang gaat in ons leven. Tur dia di novo, Señor Jesús. Nos queda más manera abo. Pa abo bira más grande den nos, Espíritu Santo. Y nos bira menos y menos, oh mi rey. Tata nos que papia manera bo. Nos que escucha manera bo. Nos que wak mira manera bo. Nos que pensa manera bo. Espíritu Santo, toma over den nos vida. Toma over den nos vida. Ave noche, oh mi Dios, mi que pone turhende kutamalu dengbo mang santo, oh mi rey. Tata abota mira tures nang kutamalu, oh mi rey. Abota esunku abaina e cruz Jesucristo. Y vos sangerta suficiente. Vos sangerta suficiente. U heeft gezegd, het is volbracht. En uw striemen zijn we genezen, Vader. Vader in de hemel, en daarom geloof ik dat op dit moment mensen door uw kracht genezen worden. Door uw kracht worden ze genezen, oh mijn God. Nostas papia bida o mi rey, den bida di ehende nang malu o mi rey. Pa abo tuma over, Señor Jesús. Pa abo hasi e obra o mi rey. Pa nang por testificar, tur lo cual ku abo ahasi den nang bida o mi rey. Vader in de hemel, er zitten op dit moment mensen te wachten op een wonder van u. Heere God, en we staan op het geloof. We staan op uw woord, Vader, dat u op dit moment geneest in de naam van Jezus. Mensen zullen opstaan. Mensen zullen geloven, oh mijn God. In aanloop testifica di e gran obra ku abo ahasi den nang bida o mi rey. Tata Santo, nos tabin ku turnos familia nang dilanti di botrono, Señor. Tu res nang ku no conocebo, mi rey. Bo palabra, o mi rey. Bo palabra ting poder. Bo palabra ting poder, o mi rey. Espíritu Santo di Dios, pa abo confesse nang Señor. Ku abo ta e verdad. Inang mester di bo. Nang mester di bo, Señor. Turnos mama nang o mi rey. Nos tapone den bomang santo. Tures nang kuno conocebo, o mi rey. Turnos tata nang o mi rey kuno conocebo. Nos tapone nang den bomang santo. O mi Dios, pa abo toca nang awe noche, o Señor. Señor Jesús, turnos yunang nos tapone den bomang. Tata Santo, toca nang corazón. Toca ng corazón, mi rey. Tata, panang por sa, panang por sinti, panang por comprender dat u de weg, de waarheid en het leven bent. Heere God, u bent het die we nodig hebben. Vader, maar er zijn mensen, ze hebben schellen voor hun ogen, ze hebben wallen voor hun ogen, Vader. Heere God, maar u bent de enige die ze kan laten zien dat ze u nodig hebben, Heer. Heere God, en dan roepen we tot u. We roepen tot u, Vader. Vader, want u hebt het antwoord. U bent de waarheid. U bent het die ze nodig hebben, Heere God. Tata, toca nang, Señor Jesús. Toca nang, mi rey. Ga uw gang in hun leven, o mijn God. Vader, en ik dank u voor het grote werk dat u gedaan hebt op het kruis.
Het kruis, o mijn Heer. U bent gegaan in onze plaats, o mijn God. U heeft elke slag genomen, o mijn Heer. Zij hebben u genageld aan het kruis, o mijn God. Dat wij vandaag vrij kunnen zijn. Nos porta liber den bo omirei. Tata danki pa es sacrificio. Ku abo ahasi pa nos omir Dios. Danke mi Cristo. Danke mi Cristo. Den obedência abo abai. Den obedência o mi rei. Vader, en zo bid ik, o mijn God, dat we uw karakter mogen hebben. Dat we in uw gehoorzaamheid mogen gaan, Vader. Hemelse Heer. En zo bid ik dat u vanavond tot ons spreekt. Dat u zal spreken, o mijn God. Degene die uw woord zal brengen, Vader. Dat u zal spreken en dat uw gemeente, Vader, dat we ontvangen van u vanavond. We zijn gekomen, o mijn God, om van u te leren, om van u te horen, om dichter bij u te komen, Vader. Vader, neemt u over. Neemt u over. Deze dienst behoort u toe. Het behoort u alleen toe. Het gaat vanavond om u alleen, o mijn God. Om u en u alleen, o mijn Vader. In ons tayamabu danki patulo kwal ku abo tabay hasi avenochi. Danki, Señor Jesús. Gloria na bo nombre santo. Aleluya, aleluya. Gloria, Señor. Gloria, mi Rey. Aleluya. Me descobri lugar. Mirumana Polanda para. Aqui tempo braçanan, caminho da misericórdia. E tu me dudanan e medo a desparecer. E tu me carreganan, me tatece se acabou. Oh Senhor, bota-me refúgio e a bota-me santuário. Ora por mim, bota-me lugar de escolher, bota-me refúgio e ora por tormenta não apresentar. Cantar, bota-me refúgio. Ah, bota-me refúgio, Senhor. Bauti bohala nang o mi rei nos que esconde. Ah, bota-nos refúgio, o mi rei. E me dá yamabu dangi ku ah, bota-nos refúgio, o mi rei. Bauti bohala nang, Senhor, nos que esconde. Nos que esconde, bauti bohala nang, Señor. Danke, Señor. Tu abotanos refugio. Aleluya, aleluya. Descobri lugar. Puta de mim. Aqui devo braçar caminho da misericórdia. E tu me danan e medo a desparecer. E tu me carreganan e tatece se acabou. Oh Senhor, bota-me refúgio e a bota-me santuário.
Abotami santo guardo, ora comigo, bota-me lugar de esconder, bota-me refúgio, e ora com tormenta na presenta, pode voar na, contento-me por cantar, bota-me refúgio. Por cantar, bota-me refúgio. Contento-me por cantar, bota-me refúgio. Aleluia, aleluia. Contento-nos por cantar, que Deus está nos refúgio. Deus está nos refúgio. Deus bendicionar mi rumana ricamente. Deus bendicionar mi rumana ricamente. Bom venida em casa do Senhor. Nós está seguindo com nosso irmão Marta Paulina. Glória ao Senhor. Eu segui bendicionar minha irmã, quem está viva, na seu nome, e glória onde está para nós Deus, lá nós seguir alabar nos Deus e buscando em sua santa palavra, Salmo 133. Salmo 133. Salmo 133. Psalms 133. Glória a Jesus. Glória a Deus. Salmo 133. Salmo 133. Glória a Jesus. Turma irmã antine? Palavra de Deus está valoresa. De nome de Etata e o e seu Santo Espírito. Amém. Mira que bom e que doce está para o manam viva junto de harmonia. Essa aqui da maneira exata, precioso, riba cabeça. Cuta core barra, riba barba. E barba de Aaron. E cuta core barra te na som de substi. Esta maneira serena de ser o Hermon, Cutabarra, riba e serunang de Sion, pa sombra, ayanang Senhor a ordenar, e bendição, vida para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Nós alabamos Deus e agradecemos Deus por sua palavra. Tata Santo, nós te alabamos e glorificamos o nome do Senhor. Llamando por danke por palavra, Senhor, oh Deus e glória. Tata, nós te agradecemos, Senhor, oh Deus, que junto de harmonia, Senhor, a botaduna bendição, bom zeta, aleluia. Bendição, bom bati, bom sagurita baixa over. Que nós é, Senhor, que nós, oh Deus e glória. Cada dia de novo, Deus, mas nós temos que estar aqui para fazer boa obra aqui na terra. Danke, nós te amamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu segui bendicionar meu irmão com o irmão Ketni. Amém. Danke, irmã Marta Paulina. Danke para a preciosa palavra. E nós está seguindo com o nosso irmão Joel. Glória a Deus. Deus bendiga a minha irmã. Quem está viva? E na seu nome, glória a Deus, aleluia. Nós Deus está precioso, nós Deus está maravilhoso. Deus bendiga a minha irmã que está sintonizando nós. Para meio Facebook, YouTube, alabado seja o Senhor, Deus bendicionado ricamente. Laga nós cantar com gozo, laga nós juntos para nós cantar no Senhor, aleluia. Alabado seja o Senhor. Mané lumang abisa, se tu te alabar, te goza. Alabado seja o Senhor. Laga nós assim oração de Deus e dança para e canticanan. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tata Santo, Deus de glória no momento aqui, Senhor, nós sabemos diante, Deus meu, Homem nós mesmos diante de Deus Tata, busca o rosto, Deus meu. Oh, Jeová de glória. Oh, Deus Todo-Poderoso, é única preside também, Deus meu. Oh, Deus de glória, nos cielo também. Oh, Deus de glória, me lá predicaste também. Senhor, bendiciona nós para mim de canticanan. Nós pedimos tudo isso aqui no nome de Jesus. Amém. Nós vai cantar, primeiro cantiga que eu bisa, eu não vim aqui solo por venir.
Nós não béni, para béni, nós somos béni, para buscar bendição. Alabado seja o Senhor. Glória a Deus. Eu não vim aqui solo por benir, eu vim a buscar uma bendição. Eu não vim aqui solo por benir, eu vim a buscar uma bendição. Não veja mais. Eu não vim aqui solo por benir, eu vim a buscar uma bendição. Eu não vim aqui solo por benir, eu vim a buscar uma bendição. Eu vim a louvar-lhe, eu vim a adorar-lhe, eu vim a buscar uma bendição. Eu vim a louvar-lhe, eu vim a adorar-lhe, eu vim a buscar uma bendição. Eu não vim aqui solo por benir, eu vim a buscar uma bendição. Eu não vim aqui solo por benir, eu vim a buscar uma bendição. Eu vim a louvar-lhe, eu vim a adorar-lhe, eu vim a buscar uma bendição. Eu vim a louvar-lhe, eu vim a adorar-lhe, eu vim a buscar uma bendição. Moi pas venu ici seulement pour venir, moi venu chercher une bénédiction. Moi pas venu ici seulement pour venir, moi venu chercher une bénédiction. Moi venu louer, moi venu adorer, moi venu chercher une bénédiction. Moi venu louer, moi venu adorer, moi venu chercher une bénédiction. Moi pas venu ici seulement pour venir, moi venu chercher une bénédiction. Moi pas venu ici seulement pour venir, moi venu chercher une bénédiction. Moi venu louer, moi venu adorer, moi venu chercher une bénédiction. Moi venu louer, moi venu adorer, moi venu chercher une bénédiction. Je ne viens aqui solo pour bénir, je viens à buscar une bénédiction. Je ne viens aqui solo pour bénir, je viens à buscar une bénédiction. Je viens à louer, je viens a adorar, yo vine a buscar una bendición, yo vine a alabar, yo vine a adorar, yo vine a buscar una bendición, yo vine a alabar, yo vine a adorar, yo vine a buscar una bendición. Moi pas venu ici seulement pour venir, moi venu chercher une bénédiction. Moi pas venu ici seulement pour venir, moi venu chercher une bénédiction. Moi venu louer, moi venu adorer, moi venu chercher une bénédiction. Moi venu louer, moi venu adorer, moi venu chercher une bénédiction. Yo vine a alabar, yo vine a adorar, yo vine a buscar una bendición. Yo vine a alabar, yo vine a adorar, yo vine a buscar una bendición. Moi vine louer, moi vine a adorer, moi vine chercher une bénédiction. Moi vine louer, moi vine a adorer, moi vine chercher une bénédiction. Yo vine a alabar, yo vine a adorar, yo vine a buscar una bendición. Yo vine a buscar una bendición, yo vine a buscar bendición, yo vine a buscar una bendición. Moi vine chercher une bénédiction,
moi vini chercher. Moi vini chercher une bénédiction, yo vini à buscar una bénédiction, yo vini à buscar una bénédiction, yo vini à buscar una bénédiction, moi vini chercher une bénédiction, moi vini chercher une bénédiction, yo vini à buscar. Oh, yo vine a buscar una bendición, yo vine a buscar una bendición. Oh, yo vine a buscar una bendición, yo vine chercher une bénédiction, moi vine chercher. Si moi vine chercher une bénédiction, oui, moi vine chercher. Si moi vine chercher. Oh, yo vine a buscar, si yo vine a buscar una bendición, si yo vine a buscar, si yo vine a buscar una bendición. Gloria a Dios, aleluya, Eugenio. Por pasar va a recibir ofrenda. Alabado sea el Señor. Dios Todopoderoso, Tata Santo, Dios de gloria. Mira a ofrenda que Dios Tata bendicionar cada uno da dona, non diezmo, non ofrenda, Dios mío, bendicionar, multiplicar para Dios mío, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Nos vai cantar aí, outro cantiga que está bisa, Señor, te quiero ver. Señor, te quiero ver. Señor, te quiero ver. Como te vio Ezequiel, Señor, te quiero ver, como te vio Ezequiel, en medio de la prueba, Él te pudo ver, en medio de la prueba, Él te pudo ver, Señor, te quiero ver, como te vio Ezequiel, Señor, te pudo ver, como te vio Ezequiel. En medio de la prueba, Él te pudo ver. En medio de la prueba, Él te pudo ver. Señor, te quiero ver, como te vio Ezequiel. Señor, te quiero ver, como te vio Ezequiel. En medio de la prueba, Él te pudo ver. En medio de la prueba, Él te pudo ver. Me da fuego, me da resplandor, me da fuego, me da resplandor, me da fuego, me da resplandor, me da fuego, me da resplandor. Señor, te quiero ver, como te vio Ezequiel. Señor, te quiero ver, como te vio Ezequiel. En medio de la prueba que te pudo ver, en medio de la prueba que te pudo ver. Me da fuego, me da resplandor, me da fuego, me da resplandor. Si es así, vamos a llamar Jehová. Si es así, vamos a llamar Jehová. Jehová, ven, Jehová, ven, Jehová, ven, 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 ven. Jehová, ven, Jehová, ven, Jehová, ven, 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 ven. Jehová, ven, Jehová, ven, Jehová, ven, 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 ven. Señor, te quiero ver, como te vio Ezequiel. Señor, te quiero ver, como te vio Ezequiel. En medio de la prueba que te pudo ver, en medio de la prueba que te pudo. Oh, me da fuego, me da resplandor, me da fuego, me da resplandor. Si eso así, vamos a llamar. Oh, si eso así, vamos a llamar Jehová. Jehová, ven, Jehová, ven, Jehová, ven, 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 ven. Jehová, ven, Jehová, ven, Jehová, ven, 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 ven. Si eso así, vamos a llamar Jehová. Si eso así, vamos a llamar Jehová. Jehová, ven, Jehová, ven, Jehová, ven, 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 ven. Jehová, ven, Jehová, ven, Jehová, ven, ven.
esta noche. Adorez mon Dieu à soir. Deja que Dios lleve todo cansancio. El sueño se va. Dormir pour aller. La pereza se va. Paresse pour aller. Alabanza al Señor. Adora a tu Dios. Adorez mon Dieu là. Si esto sigue así, si esto sigue así, Si esto así, así, vamos a llamar a Jehová. Si esto así, así, vamos a llamar a Jehová. Jehová, ven, Jehová, ven, Jehová, ven, 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 ven. Jehová, ven, Jehová, ven, Jehová, ven, 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 ven. Si esto así, así, vamos a llamar a Jehová. Si esto así, así, vamos a llamar a Jehová. Jehová, ven, Jehová, ven, Jehová, ven, 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 ven. sí, Señor. Ven, Jehová, ven, Jehová, ven, 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 ven. Jehová, ven, Jehová, ven, Jehová, ven, 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 ven. Adora, adora, adora a Dios en esta noche. Adorez la gloire mon Dieu à Te soir. adoramos. Nous adorons. Te adoro, Dios. Nous adorons mon Dieu. Recibe adoración. Recevez adoration. Recibe alabanza. Recevez louange. Te reconocemos en esta noche Nous reconnaissons à soir que tú eres Dios. que vous êtes bon Dieu. Tú eres Rey. Vous êtes roi. Tú eres mi Señor. C'est Seigneur moi. Mi Salvador. C'est sauveur moi. Mi Redentor. C'est rédempteur moi. Mi Dios. C'est bon Dieu moi. Rompe, rompe cadenas. Casse toute chaîne. Rompe cadenas. Casse chaîne yo. Sí, Señor. Oui Seigneur. Rompe cadenas. Casse chaîne yo. Dios bendiga a mis hermanos ricamente. Bon Dieu béni frère Maxime yo richement. Cristo vive. Jésus-Christ vivant. Una vez más, bienvenido en la casa del Señor. Une fois encore bienvenue dans le cas du Seigneur. Y usted está bien sintonizado en esta noche. Et tout le monde qui suit nous là soir. Vamos a leer la palabra del Señor On a lu la parole du Seigneur en 1 de Juan, capítulo 1, dans 1 capítulo Jean, 2, 1 Jean chapitre 2, versículo 1. verset 1er. Alabanza al Señor. Louange à Dieu. Cristo vive. Jésus-Christ vivant. A su nombre la gloria. Dans nom lui c'est la gloire. 1 de Juan 2, 1. 1 de Juan 2, 1. 1 Jean chapitre 2, verset 1er. Leo una palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nous allons lire pour notre papa avec petit là, avec Saint-Esprit. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Petit moi yo, m'a que nous lettre ça pour nous pas faire péché. Mais si un monde rive fait péché, nous gagnons un avocat qui a plaidé pour nous, bon côté papa, c'est Jésus-Christ. Monde qui te marche droite devant bon Dieu. Padre Celestial, Papa bon Dieu, Dios de gloria, Dieu, bon Dieu de gloire. continuamos en tu Nous presencia, continuons en présence. adorándote, Nous Señor, adorons. glorificando tu santo nombre, Glorifier nos Señor. saints là. Oh Jehová, glorifícate en esta Je vais noche. glorifier au soir. Revélate a nosotros, Révélez-vous Dios. dans nous-mêmes. Revélate a nuestro espíritu, Révélez-vous dans Señor. l'esprit. nous. Habla nuestras vidas. Allez dans la vie. nous. Te necesitamos, Nous Señor. besoin au Seigneur. Necesitamos una revelación Nous besoin tuya. de révélation dans mes Una palabra que viene de ti, Une parole qui Señor. sortit dans mes papa. De tu presencia, Dios. Et présence au Que
Seigneur. conoces los Ou corazones connais cœur yo. de los que están aquí Tout le monde qui là. y los que están en su casa. Le monde qui la caille. Oh Dios, en el nombre de Bon Jesús, Dieu, au nom de Jésus. glorifícate, Señor, Glorifié au papa. en nuestras Dans vidas. la vie, nous. Ministra nuestros espíritus, Ministre dans Dios. l'esprit, nous, Seigneur. Ministra vida. Ministre dans la vie. Ministra liberación. Ministre libération. Ministra sanidad, Ministre Jehová. guérison, Señor. En el nombre de Non, Jesús, Jésus. queremos ver tu gloria. Nous voulons gloire. Queremos que nos toques en esta noche. Nous voulons toucher nous à soir. Queremos que nos llenes en esta Nous noche. voulons remplir nous à soir. Queremos que nos hables en esta Et noche, nous voulons parler Padre. avec nous à soir, papa. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Amén. Amen. Mis hermanos, pueden tomar asiento, Pourquoi vous êtes ensemble, bien-aimés? pero sigue adorando a tu Dios. Mais continuez à adorer bon Dieu là. Sigue adorando a tu Dios en esta noche. Continuez à adorer bon Dieu là, soir. Continuamos con el epístola de Juan. On a continué avec les gens. Alabanza al Señor. En el primer versículo. Premier verset. Juan, el apóstol Juan, Apôtre Jean, que se le reconoce qui reconnaît como el discípulo del amor. comme disciple l'amour. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Ya anciano, L'idée des anciens, escribiendo esta carta, côté lesquels il écrit ça. porque la iglesia de Dios Parce que l'église bon Dieu, siempre ha corrido peligro toujours courir danger y sigue corriendo peligro. et a continué courir danger. Y Juan dice, Jean dit, hijitos míos, petit moins yo, estas cosas os escribo m'appelle que nous lettres ça para que no pequéis. pour ne pas faire péché. Y si alguno hubiere pecado, Mais si on fait péché, abogado tenemos para con el Padre, nous avons un avocat a Jesucristo el justo. qui a pris de beaucoup de papa, c'est Jésus-Christ. Jesús murió en la cruz, Jésus mourit sur quoi? pero la muerte de Jesús Mais la mort de Jésus, no fue el final de su ministerio. c'est pas le final ministère là. Alabanza al Señor. Pero su ministerio pasó Le ministère est passé a otra etapa, à une autre étape. a una nueva etapa. Dans une étape 9. Ahora Él sirve Qu'on est là à lui servir como nuestro abogado, comme avocat, nous, como nuestro ayudador, comme aide nous, como nuestro mediador. comme médiateur nous. Está a la 10 del Padre Libre de y papa. desde allí Depuis là, nos ayuda la aide nous. a pleitear nuestro caso. La plaider cause. Alabanza al Señor. Yo Es mo- difícil alguien ayudar a usted, C'est difficile pour mon aider. amén, si no tiene recursos. Si vous n'avez pas de moyens. Alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Alléluia. Amén, hermanos. Amen. Si usted tiene necesidad de pan Si vous avez besoin de pain, y no tengo ou pan, pas de pain, me pide ayuda, vous m'avez aidé. yo no lo puedo ayudar. Moi, je ne peux pas aider. Si tengo escasez de recursos, Si moi rase, si yo moi no te puedo je ne ayudar. peux pas aider. Jesús está Jésus là, a la mano derecha de Dios, dans la main droite papa, un lugar de poder, il y a un lieu de pouvoir, de autoridad, d'autorité, de bendición. de bénédiction. Él tiene todos los recursos a su disposición Il y a tout moyen dans disposition li, como Dios comme bon Dieu para ayudarnos. pour aider nous. Su ministerio no terminó en la Le cruz. ministère n'est pas fini sur quoi? Su ministerio pasó a otra Le etapa, ministère passé à une autre étape. a una etapa más Une poderosa. étape qui a plus de pouvoir. Y ahora es abogado Il y a también. des avocats tout. Nos ayuda La también. aider nous tout. Cuando para alabar al Mais quand Señor. le Seigneur. En el versículo 2 dice, Verset 2 a dit, y Él es la propiciación por nuestros pecados. et c'est lui-même qui offre by bon Dieu pour pardonner péché nous. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Non seulement pour nous-mêmes, mais pour tout le monde. Pour tout le monde tout. Adora a Dios. Amén, hermanos. Amen. Él es la propiciación por nuestros pecados. Et c'est lui-même qui a pardonné nous. Alabanza del Señor. Propiciación en holandés. Propitiation En holandés en hollandais. es verzoening. Amén. Jesús fue el sacrificio perfecto. Jésus est le sacrifice parfait. Amén, que se ofreció ante Dios Il offrit devant ou bien by bon Dieu. para mover a Dios a piedad, a misericordia. Pour demander bon Dieu miséricorde, pitié. La perfecta obediencia del Jesús Et obéissance bon Dieu parfait ou bien bonnet là. y su muerte, su sacrificio en la cruz. La mort, sacrifice sur quoi? Esas dos cosas juntas, hermanos, Deux bagailles ça yo ensemble frère yo. satisfacieron Satisfacer. la demanda de justicia de Dios. Je satisfacer un commandement ou bien appel bon Dieu dans la justice li. Amén, hermano. Porque el pecado Parce que péché exigía un pago. te exige un pays, Amén, un juicio. un jugement. Y Jesús, Jésus en su obediencia, dans obéissance li, Él obedeció a Dios en 100% li obéit mon Dieu 100% con su muerte. avec la mort li. Muerte de un inocente. La mort yon moun innocent. Él es
la muerte de un inocente Yon la mort innocent porque él obedeció a Dios parce qu'il 100%. était obéi bon Dieu 100%. Amén, hermanos. Y eso aplacó. Et bien ça, li plati, ¿Esa es la palabra? bien plaqué, Aplacar. Aplacó. li plaqué, Amén. La demanda de li Dios plaqué appel bon Dieu. de justicia. Amén, De hermanos. justicia. Un sacrificio expiatorio. Yon sacrifice pour pardonner. Pero el castigo que fue sobre Jesús Mais punition qui était sur Jésus, no era para los demás, era para los demás. c'était pour reste. No era para Jesús, C'est pas pour Jésus. porque Jesús era inocente. Parce que Jésus était innocent. Jesús era Dios. Jésus était bon Dieu. Amén, hermanos. Y pagó nuestros pecados, Li paye péché nous yo, y no solamente nuestros non pecados, seulement péché nous yo, pero también de todo el mundo. mais aussi tout péché tout le monde. En Génesis 12:3, Dans Genèse 12, 13, amén, 33, Dios nos hizo esta promesa, bon Dieu fait une promesse ça, esta promesa de bendición. promesse de bénédiction ça, Amén, que en la simiente, que en Jesús que semence Jésus, serán benditas todas las naciones de la tierra. qui est pour bénir dans toute nation sur terre. Jesús murió Jésus mourit para todos, pour tout el le mundo. monde. Alabanza al Señor. Bueno, para alabar al Señor. Comme est capable de l'éternel. Esta sangre es poderosa Sans ça, il y a pouvoir para cubrir pour le couvrir a este mundo completo le monde complet. si la persona se arrepienta, Si mon repenti, si la persona reconoce a Dios. si mon reconnaît bon Dieu, Adora a Dios en esta noche. adorer bon Dieu la soya. En Génesis 12, Genèse 12, versículo 3, verset 3. esa promesa preciosa Promesse précieuse ça, que se cumplió en qui Jesús. accomplit dans Jésus. Alabanza al Señor. Génesis 12 Genèse chapitre 12, dice la palabra de Dios. parole bon Dieu a dit comme ça. Alabanza a Jesús. Alléluia. Dice así: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Il dit, m'a voué bénédiction moi sur tout le monde qui va demander bénédiction pour vous, mais m'a malédictionné tout le monde qui va ba ou malédiction. Remercie ou toute nation sur la terre va joindre bénédiction. Jesús murió para todo el mundo. Jésus mourit pour tout le monde. Ese sacrificio perfecto Sacrifice parfait ça, es para todo el c'est mundo, pour tout le monde. para todas las Pour naciones, toute nation yo. para todas las personas sobre esta Pour tierra. tout le monde qui est sur terre. El que quiere, Pour tout le monde qui el veut. que abre su Pour le corazón monde qui l'ouvre quel. para Pour Dios. bon Dieu. Amén, hermanos. El versículo 3 dice: Verset 3 a dit, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. si nous faisons ça, bon Dieu, si nous faisons ça, bon Dieu demande de nous faire, laisse ça, nous mettre certains, nous connaissons. Como usted conoce, Comment on connaît amén, que ama a Dios, qui est bon Dieu, que tiene a Dios. qui est bon Dieu? Alabanza al Señor. Si guardamos sus mandamientos, Si nous aimons commandement, si obedecemos su palabra. si nous obéissons parole, Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén. Por eso se predica su palabra. si vous êtes sa parole, il prêche. Porque uno no puede obedecer Parce que nous ne pouvons pas obéir si no conoce. s'il ne pas connaît. Uno no puede obedecer On ne peut pas obéir si no s'il entiende. ne pas comprendre. Cuando puede alabar al Señor. Cuando Apolo estaba predicando Dès qu'Apollos t'a prêché con fuego, avec du feu, pero no estaba predicando la palabra il completamente. va prêcher parole là complètement. Priscila y Aquila llamaron aparte Et Priscille te regarde à part. y le explicaron la palabra de Et Dios. puis il expliquait le parole bon Dieu. Y él fue Il humilde était humilié lui, para reconocer pour te reconnaître que no sabía, qu'il pas te connaît. que tenía necesidad Il te une nécessité de ser enseñado. pour te apprendre. Cuando puede alabar al Señor. El versículo 4 dice: C'est Catali dit, el que dice, les gens m'ont dit, yo le conozco moi-même, moi connais bon Dieu. y no guarda sus mandamientos, Et puis pour en même temps, il pas fait ça bon Dieu m'a dit el faire. tal es mentiroso Moun ça, c'est un mentor. y la verdad no está en él. Vérité a pas dans lui. Tú no tienes a Dios porque dices que tienes a Ou Dios. pas que bon Dieu, c'est que vous dites vous bon Dieu. Dios está en tu Bon corazón, Dieu dans cœur, no porque usted cree en Dios. c'est pas parce que vous croyez dans bon Dieu. Dios está en tu Bon corazón Dieu dans cœur, porque usted cree en Dios. parce que vous croyez dans bon Dieu. Aceptó al Señor Parce que acepté y Señor. está obedeciendo su palabra. Vous obéissez parole lui. Amén, hermanos. Alabanza a Jesús. El verdadero seguidor de Et Jesús vraiment moun qui a servi Jésus, no es solo un hablador, c'est pas un seul monde, c'est pas seulement parler, sino un hacedor. mais un monde qui a fait tout. Alabanza al Señor. Cumple la palabra de Dios. Il a accompli la parole bon Dieu. Lo pone por obra. Il mettait en œuvre. Alabanza al Señor.
Amén, hermanos. Hay gente que habla mucho Il y a des gens qui parlent en pile. y hacen poco. Ils font un petit crasse. Hay gente que le gusta criticar, Il y a des gens qui aiment critiquer, pero no obedecen. mais ils n'ont pas obéi. Ellos no cumplen la Ils n'ont pas palabra, accompli la parole pero là. critican a Ils otro, ont critiqué l'autre. sea oidor, Ce soit, ils entendent, pero que haga la palabra mais también. vous devez faire parole là tout. Pon la palabra en práctica en tu vida. Mettez parole en pratique dans la vie. Entonces vas a ver el poder de la palabra en tu Et vida. maintenant, ça va le pouvoir parole ça dans la vie. Da el paso de obedecer la palabra. Faites pas d'obéir parole Si là. usted da el paso, Si vous faites pas, usted va a ver que usted tiene el poder vous allez avoir un pouvoir para hacer lo que la palabra demanda de usted. pour faire ce que la parole a demandé pour faire. A su nombre sea la gloria. Miren lo que dice Santiago 1:22. Regardez qui ça dit dans Jacques 1er 22. A su nombre la Ah gloria. non, bon Dieu, c'est la gloire. Cristo vive. Jésus-Christ vivant. Santiago 1:22 dice: Jacques 1er 22. pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. C'est pour nous faire tout ça, parole la mandé nous faire. Pas arrêter à écouter assez. Laisse ça, c'est pour peut-être nous n'a trompé. Amén, hermanos. Amen. En el versículo 5 dice: Verset 5 là dit, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. mais moun qui obéit parole bon Dieu, c'est moun ça qui commence à aimer bon Dieu tout bon vrai. Mais qui gens nous ka connaît nous fait youn avec bon Dieu. Amén, hermanos. Para ir profundo con Dios, Pour aller profond, bien fond avec bon Dieu, no es solamente oración, c'est pas seulement dans la prière, alabanza al Señor. Es la palabra. c'est parole là. La palabra y la oración. Parole là et la prière. Amén. Tienes mejor Vous oración avez capable de une meilleure prière si tienes más profundidad en la palabra. si vous avez plus profondeur dans la parole là. Alabanza al Señor. Puedes tener mucha oración, Vous avez un pile prière. pero si no tienes conocimiento, Mais si vous avez une connaissance, me pregunto, je pose une question. ¿qué oraría una persona así? Qui ça un monde qui est capable de prier? Alabanza al Señor. Tal vez serían solamente vanas repeticiones. Peut-être c'est seulement en répétition yo. Pero cuando usted conoce a Dios, Mais là que vous connaissez bon Dieu, vous usted puede orar al êtes Señor capable de prier Seigneur para vivir Pour el vivre conocimiento que usted des tiene. connaissances que vous gagnez. Cuando puede alabar al Señor. Y ahí va a venir cambio en su Et vida. puis là, un changement vient dans la vie. Cuando usted entiende la verdad, Là que vous comprenez la vérité, usted ora la verdad vous priez la vérité, y la verdad le hará et puis la libre. vérité, ça va faire libre. Alabanza al Señor. Muchas veces cuando decimos esto, Puis il fallait que nous disions ça. pensamos en la liberación Nous passons de libération, de sacar demonios. de mettre des démons dehors. Eso es la primera fase. Ça, c'est la première phase. Amén, hermanos. Pero después hay más liberaciones Mais après, il y a plus de libération yo, que usted recibe, que vous recevoir. o revelaciones Révélation yo, que usted recibe, que vous recevoir. que usted no entendía, Vous ne pas comprendre. y de Et puis repente sans attendre, recibe esa vous revelación, recevez la révélation ça. recibe esa liberación. Recibe la liberación, La ça. verdad, la palabra de Dios nos hace La libre, vérité, parole là, fait nous libres. nos deja conocer a Dios Il mejor. fait nous venir connaître mon Dieu plus bien tout. Hay poder en la palabra del Il y a Señor. pouvoir dans la parole Seigneur. Amén, hermanos. Por eso hay que guardar la palabra de Vous Dios. devez conserver la parole bon Dieu. Y ahí usted demuestra que ama a Dios. Et puis là, vous allez démontrer vraiment où remet bon Dieu. ¿Cuántos aman a Où Dios? remet qui remet bon Dieu. Entonces obedezca la Il palabra. laisse obéir parole là. Obedezca la palabra Obéir cabalmente. parole là cabalement. Cumple la palabra. Accomplir la parole là. Estudia la palabra. Étudier parole là. Al cristiano Il y a un chrétien le gusta sermón. qui remet sermon. Un mensaje Il y a un ligero. message léger Amén. Con mucha mover. avec un pile mouvement Que es bueno. qui est bon. Está en su Il est lugar. en place. Pero más aún no se necesita Mais plus toujours au besoin. la doctrina. Doctrine. La enseñanza, Enseñanza. la profundidad en la palabra del Señor. Profondeur dans la parole Seigneur. Jesús nos dio Jésus donne ejemplo. nous exemple. Siempre tomaba Il tiempo, était toujours pris un temps. se retiraba con sus Il discípulos était à l'école, un bord avec y les les, discípules. yo. y les explicaba la Il palabra, a expliqué aux paroles là. les mostraba la Il a palabra, montré aux paroles là. les revelaba la Il a palabra. révélé aux paroles là. Cuando para alabar al Señor. Por esto sabemos que estamos en Él. C'est pour ça que nous connaissons nous dans lui-même. Él dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Il dit vraiment, et l'amour bon Dieu ça, il perfectionné. Amén, hermanos. Cuando guardamos la palabra Et del là que nous Señor. kembe parole Seigneur. La palabra es muy importante. Parole là, il est très important. La palabra es todo en nuestras vidas. Parole là, il est tout bagarre dans la vie nous. 1 de Juan 2:6 dice, 1 Jean 2:6 il dit, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.
Léon moun dit, li fait yon ak bon Dieu, c'est pour vivre tant que Jésus te vive là. Debe andar como él anduvo. Il doit marcher, Jean de marcher. No digas que él fue Dios. Pas dire qu'il était bon Dieu. Hermano, no vino nunca más alabanza al Señor. Frère Ali pas jamais venir encore. Cuando tocamos este punto, alabanza al Señor, el hermano no estaba de acuerdo y no vino nunca más. Il frère pas d'accord et bien pas jamais venir encore. Pero la palabra dice, Mais parole a dit, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. yon moun qui dit vraiment il fait une ak bonté lui marcher ou bien rester vivre dans Jean Jésus vivre là. Dios no nos pide algo Bon Dieu va demander un bagage que no podemos que hacer, nous pas capable de faire, que no podemos que cumplir. nous pas capable d'accomplir. Alabanza al Señor. Si te pide una cosa, S'il demande un bagage, es porque él sabe c'est parce qu'il connaît que con su poder, et avec pouvoir, con su unción, avec onction, con su sangre, avec sang, con su palabra, avec parole, usted puede hacerlo. capable de faire. Usted puede cumplir con la demanda de santidad de Ou Dios. capable d'accomplir avec des demandes de sainteté mon Dieu. Amén. La vida de Jesucristo Et la vie de Jésus-Christ, es un modelo para el c'est creyente. un modèle pour croyants yo. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Adora a tu Dios. Adorez bon Dieu là. El versículo 7 dice, Verset 7 a dit, alabanza a Jesús. Hermanos, mes amis, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. c'est pas un commandement tout neuf m'a ban nous dans lettre ça. C'est même ancien commandement yo te ban nous depuis dans commencement. Ancien commandement ça, c'est même parole nous t'entendez déjà. Alabanza al Señor. Gloire à Jésus. Alléluia. Adora a tu Dios. Adorez bon Dieu là. Gloire à Jésus. Béni soit le nom de Dieu. Alléluia. Alors merveilleux Seigneur. Alléluia. Bendito sea Jesús. Alabanza al Señor. Amén, Dios, hermanos. Dios. Aquí Juan, Là, Jean, alabanza a Jesús. alléluia. Cuando yo dije como él anduvo, Là que moi dit Jean te vive là, ni misa Jean, como él anduvo. Quita Jean. manera. Jean no está Juan. Non. Manera estaba atacada. Como él anduvo, Jean te vive là, como Juan anduvo. Jean te vive là. Amén. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Mes amis, ce n'est pas un commandement tout neuf, m'a ban nous dans lettre ça. C'est même ancien commandement yo te ban nous depuis le commencement. Ancien commandement ça, c'est même parole nous t'entendez déjà. Amén. El apóstol del amor. Apporte l'amour. Alabanza a Jesús. Mira lo que escribe en el versículo 8. Regardez qui ça qui dans verset 8 là. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, Mais dans un sens, c'est un commandement tout neuf. que es verdadero en él Nous y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. c'est un commandement tout neuf, m'a ban nous là. Nous ouais commandement ça, c'est un bagage cap agir tout bon dans la vie Christ là, ak dans la vie pas nous tout. Dice, porque las tinieblas van pasando. Parce que il dit parce que fait noir a passé. Este mundo Monde ça estaba, l'été, amén, en manos del diablo. l'été dans mes diable là. Aún el diablo es príncipe de este mundo. Jusqu'où n'y am diable là, c'est chef monde ça. Este mundo estaba en oscuridad. Monde ça tenant fait noir. Alabanza al Señor. Y la luz comenzó a resplandecer sobre este mundo. Et puis lumière commence à blayer éclairer dans monde ça. Cuando Cristo, Là que Jésus-Christ, la luz, lumière, Cristo, Jésus-Christ, que es la qui luz, c'est lumière, vino a este mundo, vino al mundo, comenzó a empujar las il tinieblas. commence à pousser fait noir. Amén, hermanos. Dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Il dit parce que fait noir a passé, lumière tout bon, gain a éclairé. Amén. Cristo, la luz, vino a este mundo Jésus-Christ, lumière vient dans monde y ça. comenzó a empujar Il commence à pousser la oscuridad. fait noir. Amén. Las tinieblas. Fait noir ténèbres.
y nos salvó et puis il sauve nous. y nos dio a nosotros también esa luz. Il ba nous tout lumière ça. La Biblia dice que somos la luz de este mundo. La Bible dit que nous c'est lumière pour monde ça. Pues la oscuridad Et bien fait noir, está siendo empujando más y más. c'est pousser plus toujours. En toda parte Dans tous côtés, hay luz il y a lumière. andando. Cap marcher. Nosotros somos luz. Nous-mêmes nous c'est lumière. Nuestra luz tiene que alumbrar. Lumière nous doit éclairer. Por eso lo que James Jones hizo, Et ça Jean John dit que llevó a la iglesia il était porté aller avec l'église. en los bosques de Guyana inglesa Aller avec la Guyane anglais. y los separó del Et mundo, puis séparer avec monde là. no es de Dios. C'est pas de bon Dieu. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. No somos del mundo, Nous pas pour monde ça. pero Dios nos dejó en este Mais bon mundo Dieu quitte nous dans monde ça. para alumbrar, Éclairer. para hacer antorcha, Como si un mes para que la gente pueda ver nuestra luz. Pour monde qui a boire lumière noire. Alabanza al Señor. Y por eso las tinieblas van Et pasando vous ça fait noir passer. y la luz verdadera ya Et alumbra. puis lumière tout bon qui est éclairé. La luz de la estrella de la mañana, Et lumière c'est étoile du matin. que es el rapto de la C'est iglesia. enlèvement de l'église. El que dice, versículo 9, Verset 9. el que dice que está en la luz, Monde qui dit yo dans lumière, ¿cuándo están en luz? combien monde qui dans lumière? El que dice que está en la luz Monde qui dit yo dans lumière y aborrece a su hermano, et puis en même temps yo raille frère yo, está todavía en tinieblas. monde comme ça dans fait noir toujours. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Un cristiano Yo un chrétien. se le prueba si es cristiano sí o On no. capable sonder si c'est chrétien oui ou non. Amén, hermanos. Usted puede decir, yo tengo a Dios, On capable dire moi qui bon Dieu. yo soy luz, Moi c'est lumière. pero aborrece a su hermano. Et puis ou raille frère No está en la luz. ou pas dans lumière. Dios no le agrada de usted. Bon Dieu pas faire plaisir. Ah, pero ¿por qué hablo lenguas todavía? Et pour que soit parler langage jusqu'à présent. La misericordia de Dios. C'est miséricorde bon Dieu. No porque Dios se agrada de tu C'est parce que vida. bon Dieu fait la vie ou la plaisir. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Había un profeta, Te un prophète amén, que predicaba a Acab qui t'a prêché à Cap, y le profetizaba a Acab. il t'a prophétisé à Cap. Eran 400 y había un líder de ellos. Te gen 400 comme ça, te gen un leader pour eux, dans eux-mêmes. Y el rey Josafat dijo, ¿no tienes alguien de Dios? Et puis, ouais, Joseph a dit, pas qu'il y a un monde là, homme de Dieu là. Tengo uno allí. Il dit, moi, il y a un bon là. Lo tenía en la prisión. Moi, il y a en la prison. Cuando mucha iglesia tiene la palabra en la prisión, Tant qu'on pile l'église qui est parole là dans la prison. no quieren predicar la palabra. Il pas voulu prêcher parole là. El Papa dijo que la palabra es anticuada. Et parce que yo dit, le pape dit que parole là, il est ancien. Roma tal vez es anticuada con esos edificios viejos que tienen. Peut-être à Rome, il est ancien, ça fait les vieux, gens liés. Pero la palabra de Dios no es Mais anticuada. parole bon Dieu pas ancien. La palabra de Dios es moderna. Parole bon Dieu c'est un modèle. La palabra de Dios es viva y eficaz. Parole bon Dieu est vivant, il est La efficace. palabra de Dios da vida. Parole bon Dieu bah la vie. Hay gente, hay iglesias que tienen la palabra en la prisión. Il y a l'église qui est parole là dans la prison. No puedes predicar eso, la gente se va. Il va pas prêcher ça, moun yo prend aller. Y Pedro dijo a Jesús, ¿qué predicaste? La gente se fue. Pierre dit, Jésus, qui soit prêché là, mais moun yo Y aller. Jesús dijo, no puedo predicar otra cosa. Jésus il va prêcher notre bagaille. Otra palabra no da vida. L'autre parole pas bah la vie. Mi palabra da vida. Parole moi bah la vie. La palabra es espíritu. Parole moi c'est l'esprit. Ahora para alabar al Señor. Amén, hermanos. Amen. El que dice que está en luz Moun qui dit dans la lumière y aborrece a su et hermano, puis il raille frère. habla mal de su Il hermano, parle mal contre frère. hasta a veces habla con los mundanos de su hermano. Il parfois il parle mal contre frère avec un monde. Estás corriendo peligro, hermano. Va courir danger frère. Estás corriendo peligro, hermana. Va courir danger c'est moi. Está todavía en tinieblas. Jusqu'où il y a moun ça li dans ténèbres, il dans fait noir toujours. Dice la palabra del Señor. Parole Seigneur a dit ça. Amén. Nadie tiene que juzgarte. Personne n'a besoin de juger ou. Usted mismo tiene que evaluar. Ou même besoin d'évaluer tête ou. Hablé mal de mi hermano, ¿sí o no? Ou parler mal de fois là ou non. Check. Tiens, ¿O no? Pastor, usted me juzga. No, usted habló mal, no yo. pasteur ou juger non, c'est vous-même qui parlez mal, moi-même non. Amén, hermanos. Amen. Está todavía en tinieblas. Jusqu'où il y a moun ça n'a fait noir toujours. 10 dice, 10 là dit, el que ama a su hermano, c'est moun qui aime frère yo, ¿y cuántos me aman? combien moun qui aime même. Algunos están en tinieblas. Qui éclate notre fait noir. Alabanza al Señor. ¿Cuántos me aman? Combien moun qui aime même. Amén.
El que ama a su hermano c'est moun qui aime frère yo, permanece en luz. qui dans lumière. Y en él no hay tropiezo. Comme ça pas gen rien dans yo qui ka fait yo Alabanza al Señor. l'autre tomber dans péché. Tenemos que aprender Nous devons apprendre no ver nuestras diferencias, no Uno- ver nuestras diferencias, pour nous pas avoir différence nous. pero ver lo especial que cada uno. Mais ouais, ça qui est spécial dans nous chaque. Mira alrededor de usted. Regardez bon côté yo. Ninguno de ustedes es igual. Et est alléluia. Youn nan nous pas égal. Mira alrededor de usted. Regardez bon côté là. Ninguno es igual. Aucun nan youn nan nous là pas égal. Cada uno es especial. Chaque youn nan nous là spécial. Y no me refiero a especial de FKPD, alabanza al Et Señor. mon père frère là dans spécial FKPD. Cada uno es especial. Chaque youn nan nous spécial. Dios le creyó a usted Dieu especial. créé au spécial. ¿O no? Oui ou non? Ese hermano es especial para Frère ça il est Dios. spécial pour mon Dieu. Este hermano es especial para Frère ça il est Dios. spécial pour mon Dieu. Esta hermana es especial Frère para ça il est Dios. spécial pour mon Dieu. Este hermano Jude y Samuel, Jude. Après Gide et Samuel, Jude. Samuel. Son especiales para Dios. ou est spécial pour mon Dieu. Alabanza, único. Unique. No hay dos Samuel. Pas gen de Samuel. No hay dos Elías. Pas gen de Elias. Pueden dar un otro el nombre de Elías. Mais il va yon l'autre nom Elias. Pero con esa física no hay dos. Mais dans physique ça pas gen l'autre. Con ese carácter tampoco no hay dos. Avec caractère ça tout pas gen deux. Somos Nous especiales. c'est spécial. Tenemos que aprender a Nous apreciar apprendre à apprécier ça. lo que Dios creó. Ça que bon Dieu créé. Alabanza al Señor. ¿O no, hermanos? Porque a Dios le encanta. Parce que bon Dieu il enchanté de Cuando ça. Dios te hizo en la vientre de tu Dès madre, que bon Dieu te fait dans votre maman, estaba gozando. il t'a réjoui. Cuando puede alabar al Señor. El que ama a su hermano Moun qui aime frère li, permanece en luz. comme ça moun ça li rete dans la Y no lumière. hay tropiezo en él. Il va tomber. ¿Cuántos aman a su hermano? Combien moun qui aime frère li? Mira lo que dice en el 11. Regardez qui ça dit dans 11 là. Pero el que aborrece, Mais moun qui raille frère yo, el que aborrece moun qui raille frère yo, a sus hermanos frère yo, está en tinieblas. yo nan fait noir toujours. ¿Cree usted que hay esas cosas bajo cristianos? Ou quoi que ou même qui bagay, j'en ai bagay ça yo dans un chrétien? ¿Cree usted que bajo el cristiano hay esto? Que el hermano aborrece a su hermano. Ou quoi que dans un chrétien qui j'en ai bagay ça yo frère raille frère? ¿Cree que hay eso? Ou quoi que ça? ¿Sí o no? Parece. Pero aquí en nuestra iglesia no, ¿o no? Mais dans l'église ici là non. En nuestra obra no. Dans l'œuvre nous non. Alléluia. Alabanza al Señor. Amén. Nadie aborrece a su hermano aquí. Personne n'a pas raille frère yo, Ni para sacar el pie. ni pour shooter. Hay que sacar el pie a San José. ¿Se dice sacar el pie? ¿A José? Ou shooter seulement Saint-Joseph. Amén, hermanos. No aborrecemos a nuestro hermano Nous pas raille frère nous. y no le calumniamos. Nous pas parler mal. No hablamos mal de él. Nous pas calomnier frère nous. Amén. No le preparamos trampa. Alléluia. No le preparamos Nous pas trampa. préparer un pèlerin. Alabanza al Señor. Así podemos seguir. Et comme ça nous va continuer. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas Mais moun qui raille frère yo nan fait noir toujours. y anda en tinieblas Yo marche nan fait noir. y no sabe a dónde va. Yo pas connait côté yo pour aller. Porque las tinieblas le han cegado los Parce que ojos. fait noir rend yo avec. ¿Usted entiende? Ou comprenez? Que cuando hay un cristiano Les qui sont chrétiens que está haciendo qui maldades fait méchanceté contra su hermano, contre frère, es porque el diablo le ha cegado los ojos le espirituales. diable a voulu que j'ai le spirituel. Ya no está viendo a Dios en Il usted. pas bon Dieu qu'on a ou même. Está viendo a un enemigo en usted. L'ennemi na ou même. Es que el diablo le cegó el Parce entendimiento. que le diable a voulu que bon comprendre. Un día tenía la visión de Yo Cristo, je te vision Christ là. pero ahora el diablo le cegó, Mais kounya le diable a fait la que está avec. dispuesto a destruir su hermano. Disponible pour détruire un frère là. Alabanza al Señor. Alléluia. Son cosas que pasan. C'est bagaille qui passe. Es lo que Juan está diciendo Et aquí. parce que Jean ça l'a dit là. Desde ese tiempo pasaba Depuis le temps passé yo. y todavía con tristeza pasa. Jusqu'où il y a tristesse, la passé. Alabanza al Señor. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Parce que fait noir fait yo avec. Pero si hay una persona, un cristiano que te odia, Et bien si on yon chrétien qui raille, que está haciendo tu vida imposible, ça fait la vie impossible. no tenemos lucha contra carne ni sangre. C'est pas avec moun nous pour nous goumer. Es el diablo que le ha cegado a esa Mais c'est persona. le diable là qui veut que moun ça. Alabanza al Señor. Cuando para alabar al Señor.
Aquí está usando Là, a utiliser la relación entre hermanos relation entre frères yo, en la fe dans la foi como indicadores clave comme indicateur qui c'est clé. si uno camina en luz o en la oscuridad. Si on a marché dans fer noir ou bien dans lumière. Eso está usando aquí. C'est ça l'a utilisé là. Es un indicador si usted camina en luz. C'est ça qui c'est indicateur si on marche dans lumière. Amén. Si usted no quiere hablar con su hermano, Si vous parlez parler à frère là. usted puede imaginarse pastores que no se hablan uno al otro. Vous pouvez imaginer un pasteur qui va parler une à l'autre. Imagínese. Oui, imaginez-vous. Y venimos con uno y dice, Dios, manda fuego, manda. ¿Cuál fuego? Habla con tu hermano. Et vous venez de Seigneur demander, bon Dieu, vous dire, parler avec frère là. Porque si doy fuego con ese corazón, Parce que si vous dites avec qu'est-ce vas a ça, ser un monstruo. ou va venir un monstre. Imagine que con un corazón malo y Dios me usa. Imaginez avec un mauvais cœur, puis Y vous me- utilisez. voy a ser un monstruo. Va venir un monstre. Habla con tu hermano primero. Premièrement, parler avec frère là. Reconcíliate con él primero. Réconcilier avec elle premièrement. Eso es muy importante. C'est ça qui est très important. Yo quiero ganar almas para Moi, Cristo. je vais chercher un homme pour Christ là. Y tu hermano que está en Et iglesia, puis frère là qui est dans l'église là. ¿qué almas vas a ganar? Qui nom on va le chercher? Si ese hermano que está contigo, Si frère qui est ensemble avec là, usted no le habla, ou pas parler avec elle. muchacho, Dites-moi. no podemos engañar a nosotros Nous ne mismos. pouvons pas tête nous mentir. ¿O no? Oui ou non? Hay algunos más terribles aún, Il y a qui terrible toujours. que ni siquiera hablan con su esposo o Il su y a esposa. qui ne peut même parler avec ni madame ni monsieur. Y duermen en la misma cama Et puis, sur même cabane, y dormi. no se hablan Ils ne pas parler ensemble. de espaldas. Et dos. Alabanza al Señor. Ouais, j'ai dit. ¿O no? Oui ou non? Por eso Cristo quiere venir, pero ay, mira ese. Et puis, ça, Jésus-Christ veut venir, mais No, regardez. no están hablando, si vengo ahora se quedan. Et il ne peut même parler avec. Il ne peut même ni prier. Y quiere venir otra vez, mira, mira aquello. Il veut venir encore, il dit, regardez. Eso ni siquiera soporta a su pastor. Il ne peut même supporter le pasteur là. Voy a esperar, voy a esperar. On va le faire tirer toujours. Dios no puede venir. Bon, tu vas capable venir. ¿En qué profundidad de palabra vamos si hay esas cosas? Dans quelle profondeur nous avons la parole là, si il y a des choses. Aquí no los hay, ¿o no, hermano? Là, pas gagner. Aquí amamos unos a otros. Là, ¿o no, il hermano? remet l'autre. ¿O no? Oui ou non? Dígame fuerte. Dis amen fort. Alabanza al Señor. Amamos uno a otro. Nous, il remet l'autre. Bendito sea el Señor. Béni soit le nom de Dieu. Amén, hermanos. Amen, les frères. Eso es muy importante. C'est très important. Juan nos da indicadores Jean, il va indicateur. para probar a nuestro ser, Nous sonder la vie, nous bien para probar a préparer. nosotros Nous mismos. sommes des têtes, nous. Las relaciones entre los hermanos Relation entre frères. son indicadores clave. C'est indicateur qui c'est clé. Si uno camina en luz o en la oscuridad, Si on a marché dans la lumière ou bien on marche dans le fer noir. no tienes que esquivar a tu hermano, Pas de dévier frère. pero habla con Mais él. parler avec elle. Busca una tercera persona, Et son troisième monde. reúnense y habla con él. Réunis, parler avec elle. Amén, hermanos, esposos, Messieurs, yo. esposas. Madame, yo. La solución no es quedar hasta la noche en la calle y después venir a la casa. Solution, c'est pas on a assuré arrêter dans la rue et puis après venir dans la caille. Eso no soluciona el problema. Ça n'a pas solutionné le problème là. ¿O no? Hay hombres mundanos, no cristianos, a veces cristianos Et también. les messieurs mondains, qui ne va pas faire chrétien tout. Si tienen un tiempo libre, Ceux qui ont temps libre no sacan a la mujer, et pas no sacan a la mujer retirer pour femme là. a pasear. Amen. Et puis aller promener. No quieren casa con ella, Il va arrêter la caille avec elle. pero tampoco lo llevan por ahí. Mais nous aussi, tout le parler avec le bolard. La hermana Ara dijo amén para ustedes. C'est Aïda dit amen pour nous. Gloria al Señor, ¿o no, hermano? Amen. No quieren casa con la Il mujer, va arrêter la caille avec la femme là. pero no lo lleva a salir tampoco. Mais il ne va sortir avec elle tout. Alabanza al Señor. Yo tengo mi matrimonio bajo control. Ok, mariage pas contrôle. Mentira, estás huyendo tu matrimonio. Menti, mariage c'est courir la courir. Alabanza a Jesús. Si tienes un templo libre, no permaneces en casa, sales corriendo. Ceux qui ont temps libre arrêter la caille puis sortir ou pour courir. Amor, ¿para dónde vas otra On a vez? beaucoup de temps pour aller encore. Ya regreso. Ah, je vais après tourner. Oh, hay unas parejas que están quietas aquí, alabanza al Señor. Adora a tu Dios. Este es evangelio. C'est ça qui c'est l'évangile. Evangelio es vivir la palabra. C'est vivre parole là. Alabanza al Señor. Alléluia.
¿Cómo voy a orar con otro y no soporto a mi mujer? Aleluya. No soporto a mi esposo. Comienza en tu casa primero. Commencez dans le caillou premièrement. Alabanza al Señor. Siéntate y habla con ella. Chita, parlez avec elle. Amor, no soporto más. Supportez encore. Vamos a cambiar esto. Allons changer ça. ¿Qué estoy haciendo mal? Qui ça me va faire qui va bien? Oh, Dushi, ¿qué estoy haciendo mal que usted siempre no queda en casa? Se va, se va. Oh chérie, qui ça me va faire qui bon et vient toujours aller là pas la caille là, m'aller. Hay un canto que dice, se va, se va, se Il y a va. un chant qui dit, m'aller. Se va la iglesia, se va, se va, se va. Se va mi esposo. Monsieur, moi pour aller. No importa qué día. Ça pas importe qui jour. Cuando tiene tiempo Et libre. là quelqu'un un jour libre. Se va, se va, se va. Li aller. Alabanza al Señor. Es muy importante Très eso. important ça. Es muy importante Ça eso. très important. No ignorando el problema se soluciona. Pas ignorer le problème non et puis Hay que solution. confrontar el problema. Hay que confrontar el Hay problema. que hablar del problema. Parler à problème non. Y si ustedes no salen, busca una persona que les ayude. Si vous pas sortir chercher un monde pour aider vous. No dejes cuando esa vaca se ahogó, ¿cómo? Vaca ganapos. Cuando ¿Para esa qué? vaca ya se ahogó. Pas quitter c'est les bœufs là. Noyer dans l'eau. Pastor, ayúdame. Et puis c'est là pour chercher pasteur aide-moi. ¿Sabe qué fuerte es sacar una vaca muerta del agua? Vous connaissez qui ça dit pour retirer un bœuf mort dans l'eau? Es imposible. Impossible. Es empujarlo en el río para que el río lo C'est lleve. pousser dans la rivière aller avec elle. Acude a tiempo. Rivière O aller. es tu hermano C'est frère. Oh. o tu esposo o esposa. Monsieur madame là. Busca ayuda a C'est tiempo. aide aller. A su nombre la gloria. C'est la gloire. A su nombre la gloria. C'est la gloire. Danzando no solucionas tu matrimonio. C'est pas solutionner le mariage là. Hay que hablar. Parler. Hay que Vous amar. devez remettre. A su nombre la gloria. Cristo vive. Christ vivant. Pero el que aborrece a su Il y a un hermano monde qui raille frère. está en tinieblas. Il en fait noir. Y anda en Et tinieblas. puis la machine en fait noir. Y no sabe a dónde Et va. par contre côté le pour aller. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Parce que fait noir, alléluia, rend-lui avec. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén. Y Juan usa mucho lo que dice aquí. No sé cómo decirlo. Alabanza al Et Señor. j'ai utilisé en pile ça qui parle là. Y vamos terminando en esta noche. Para nous terminer à soir. Os escribo a vosotros, hijitos, Et Timonio m'a écrit nous porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. parce que bon Dieu pardonne péché nous yo peut-être Jésus-Christ. Si usted ve ese discurso de Juan, Si vous êtes discours Jean, es un discurso personal, no es formal. son discours personnel, il pas formal. Il Hijitos, pas formel, petit moi yo. Et padres, papa yo. alabanza al Señor. Amén. Términos de cariño Et en terminaison de affection. que él usa. L'utiliser là. Los llama niños, Dire les petites moi yo. hijitos, Petit moi yo. pequeños. Simon yo. A su nombre sea la Bon gloria. Dieu c'est la gloire. Amén. Os escribo, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. M'a écrit nous parce que bon Dieu pardonne péché nous yo peut-être Jésus-Christ. 13. 13. Os escribo a vosotros, padres, M'a écrit nous même grand monde porque conocéis al que es desde el principio. parce que nous connaissons monde qui là depuis le commencement. Os escribo a vosotros, jóvenes, M'a écrit nous même jeune moun yo porque habéis vencido al parce que nous maligno. craser diable là. Os escribo a vosotros, hijitos, M'a écrit nous même petit moun yo porque habéis conocido al Padre. parce que nous connaissons papa. O alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen les frères. A su nombre sea la gloria. Non bon Dieu c'est la gloire. Cuando conocemos a Dios, Là que nous connaissons bon Dieu, nos ayuda a permanecer en Dios. ça aide nous pour nous rester dans bon La Dieu. palabra, Parole là. Dios es la palabra. Bon Dieu c'est parole là. La palabra tiene que recibir un lugar en nosotros. Parole là doit jouer une place dans nous-mêmes. Hay gente que no aman la palabra, hermanos. Il y a monde qui parle mais parole la frère yo. Ellos les gustan escuchar esta palabra. Il remet goûter écouter parole là. Les toca, Il touche. pero no quieren vivir la Mais il santidad. parle vivre dans sainteté. Alabanza al Señor. Qué extraño, ¿no? Qui est étrange ça est Reconocen reconnaître la profundidad de la palabra, profondeur parole là. pero dicen, Mais yo dit, no quiero vivir santidad. yo parle vivre dans sainteté. Prefieren Je escoger préfère choisir a vivir un evangelio inferior pour vivre l'évangile inférieur. por no querer vivir la santidad. À de cause je Dios. parle vivre dans sainteté. Alabanza al Señor.
escogen Yo choisi. a perderse. Ou al perdi. Por eso dice Tesalonicenses 2 Tesalonicenses Et 2. puis c'est ça, Thessaloniciens 2 dit, Aquellos que conocieron a la verdad, pour ça yo qui te connaît vérité, pero amaron más la injusticia, mais yo remet plus l'injustice. amaron más las cosas de este mundo. Yo remet plus bagay monde ça. Llegará un momento Va arriver un moment, que Dios le va a on te enviar va le voyer. un espíritu de Yo error, l'esprit d'erreur. que van a creer la mentira, Yo va le croire mentir. van a pensar, están Yo convencidos va le convaincre, va le penser. que están caminando Il a bien, marché bien. sin santidad, Sans sainteté. mientras la palabra dice Quand la parole a dit, que sin santidad sans sainteté, nadie verá al Señor. personne ne peut pour bon Dieu. Y aquí terminamos. Là, on va terminer. Os he escrito a vosotros, padres, M'a écrit nous grand moun yo, porque habéis conocido al que es desde el principio. parce que nous connaissons moun qui là depuis le commencement. Amén. Os he escrito a vosotros, jóvenes, M'a écrit nous-mêmes jeunes moun yo, porque sois fuertes. parce que nous avons en pile force. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Nous avons parole bon Dieu dans cœur nous. Y habéis vencido al maligno. Nous craser diable. Nosotros, Nous-mêmes, los creyentes, nous-mêmes croyants yo. no somos fuertes en nosotros Nous mismos. pas une force dans notre propre tête nous. Amén. Amen. ¿O no? Oui ou non? Yo creo que muchos de nosotros, Moi crois qu'il y a en pile dans nous-mêmes, si aún no ha llegado allí, vas a llegar. jusqu'à nous pas arriver ou pas arriver. En el principio Dans le commencement de nuestros años de conversión, et dans le commencement année de conversion yo, confiábamos en nosotros nous mismos. te confier dans tête nous. Yo soy fuerte. Moins fort, Yo sí no. moi-même non. ¿Cómo él puede hacer eso? Et comment lui capable faire ça? Yo no. Moi-même non. Ah, Hasta que llegue el día de nuestra prueba, jusqu'à ce que jour épreuve lui arrive. que nos encontramos con nosotros Et puis nous mismos. venons avec propre tête nous. Usted dice, no fui yo no hice eso, pero es usted. Ou dit non, c'est pas moi-même pas fait bagaille ça. Amén. Dios a veces Bon Dieu que des fois, permitió Pedro ir tan lui lejos, permettre et puis tellement aller loin, tan cerca de esa prueba fuerte, tellement près épreuve ça, para Pedro no confiar más en sus fuerzas, pero en pour Dios. pas confier encore dans force mais dans bon Dieu. Amén. Pedro, dado un momento, perdió toda confianza. Arrivé un moment, Pierre, toute confiance lui. Yo negué al Señor. Moi-même, moi nier Seigneur. ¿Quién soy yo? ¿Cómo puede ser? Qui monde mourir comment ça fait fait? Yo dije que nunca iba a negar al Moi Señor, dis pas jamais nier le Seigneur. pero él negó al Señor. Mais il nier Seigneur. Él, dado un momento, no sabía más qué hacer Arrivé un moment, il pas o connaître qui ça qué pour faire. creer. Qui ça pour faire Perdió toda confianza en sí Il mismo. perd toute confiance dans tête Y lui. allí Et puis là, viene la confianza en Dios. confiance est venue dans bon Dieu. Mi confianza es en Dios. Et confiance moi c'est dans bon Dieu. Somos fuertes Nous avons force en dans Dios. bon Dieu. Dios es nuestra C'est fortaleza. bon Dieu qui force nous. Fortaleceos en el Señor, Renforce dans le Seigneur. en el poder de su Dans le fuerza. pouvoir force lui. Amén, hermanos. Tenemos que depositar nuestra confianza Nous déposer confiance nous en el poder de Dios, dans le pouvoir bon Dieu. en Cristo. Dans Jésus-Christ. Él es nuestra C'est victoria. lui-même qui victoire. Él es nuestro C'est poder. lui-même qui pouvoir. En Él vencemos. Dans lui-même nous gagnons. A su nombre sea la gloria. C'est la gloire. No tienes que quedar postrado Ou pas qu'il doit arrêter à terre. en esa decepción La personal. déception personnelle là. Pedro quedó postrado. Pierre arrêté à terre. Fue a pescar. La pêche. Alabanza al Señor. Jesús dijo, no, Pedro. Jésus dit non Pierre. Aprende. Aprende. Porque a los que aman a Dios, C'est pour qui aime bon Dieu. aunque eso era terrible, Même ça, c'est terrible. Dios lo transforma Dios transforma. y vas a ser un mejor Le cristiano. meilleur chrétien. Oh, revestir a Baisaya. A su nombre la gloria, aleluya. Es para que usted C'est pour aprenda apprendre. que tu fuerza Que force ou proviene de Dios. il sorti dans bon Dieu. Podemos estar de pie en esta En lever noche. camper à soir. Bota luz de mi caminhar. El altar está abierto si quieres pasar. Bota para sempre, para primitive, o sempre lo bote, o mi Senhor, a mim tá querer ser, bota luz. Sí, Señor. De mi caminhar. Sí, oh Dios. Mi guiador. Botar para sempre. Botar para sempre. Va a permitir, mi Señor. Apimente-me. O
sempre lo botei, oh Deus. Por sempre lo botei, oh meu Senhor. A minha querer, Senhor. A minha querer ser, passou botar. Dice, declaré. Botar me fiel guardador, a botar todo poderoso e Deus maravilhoso, por merecer adoração e tua glória e honor passou botar, meu Senhor. Me amas, Dice. Passou botar, meu Senhor, botar-me fiel guardador, a botar todo poderoso e Deus maravilhoso, por merecer adoração e tua glória e honor passou botar. Papi, como Dios sabe noche, habla con tu Dios. Parlez avec bon Dieu la soeur. Habla con tu Dios en esta noche, Parlez aleluya. avec bon Dieu la soeur. Habla con tu Dios. Parlez avec bon Dieu là. Dice, Señor, Dis Seigneur, aquí estoy, oh Dios. mets-moi là, bon Dieu. Tú eres mi Vous Dios. c'est bon Dieu moi. Yo soy tu hijo, Moi Señor. c'est petit tout Seigneur. Oh, alabanza, Jesús. Yo te adoro, Moi Padre. adoré au papa. Oh, alabanza, Jesús. Hermanos, Frère Seigneur. usted no tiene que sentirse fuerte. Ou pas pour sentir fort. Usted tiene que creer que Cristo el fuerte está en Vous usted. devez croire que ça qui est fort, il est en vous-même. Aunque te sientes débil, Même si vous sentez faible, usted tiene que saber que usted es fuerte. vous devez connaître que vous êtes fort. Porque el poder de Cristo no se debilita en tu vida. Parce que pour elle, bon Dieu, il pas gagné Aunque dans la se vie. siente Même débil, si vous êtes faible, declara la palabra de vous Dios. déclarez par le bon Dieu. Actúa como una persona de poder. Et puis agis avec un monde qui pouvoir. Actúa como hijo del rey. Agis avec un petit roi. Usted va a ver Pour aller, como esos montes se van a mover. le monde ça va prendre Que déplacer. ese camino se va a Le abrir. chemin ça va prendre l'ouvrir. Aunque usted no se siente en sus emociones fuertes. Et même si vous sentez l'émotion, vous sentez fort. Declara la palabra del Señor. Déclarez par le Seigneur. Aprende a creer a Dios. Apprendre quoi, bon Dieu. Es difícil. C'est difficile. Porque ahí están tus emociones. C'est la émotion hier. Ahí está tu carne. C'est la chair hier. Y usted tiene que creer la palabra de Dios Vous devez croire dans la parole, bon Dieu. por encima de tus emociones. Sous émotion, yo. Por encima de lo que usted Tout siente. ça, vous sentez. Usted es fuerte. Vous même fort. Usted no se va a caer. Pas tomber. Porque Cristo vive en Et usted. Jésus-Christ habite dans vous-même. Créelo. Croyez. Levanta. Leve. Enfrenta esa situación. Faire face à la situation. Usted va a ver la Faire victoria. la victoire. Porque Cristo está contigo. Parce que Jésus-Christ est Hay dans momentos de Des desierto. moments de sécheresse. Hay Des momentos de sequedad. moments de sécheresse. Pero Dios está ahí. Mais bon Dieu est là. No ha abandonado tu Il cuerpo. pas abandonné le corps. Él vive en Il usted. est habité dans vous-même. Él está Il allí. est là. Aprende a comunicarte con Dios. Apprendre à communiquer avec bon Dieu. Aprende a creer. Apprendre quoi? Aprende a caminar por fe. Apprendre à marcher vers la foi. A que tus sentimientos están contrarios. Si au contraire. Aprende a caminar por fe. Apprendre à marcher vers la foi. Aprende a creer. Apprendre quoi? La palabra La parole là. de Dios. Sí. Bon Dieu. Fiel guardador, a bota todo poderoso e Deus maravilhoso, por merecer adoração e por glória e honor passou botar, meu Senhor. Oh, me amas, Michele. Passou botar, meu Senhor, botar-me fiel guardador. Bota todo poderoso. Bota todo poderoso. Dios. E Deus maravilhoso. Por merecer adoração. E por glória e honor passou botar, meu Senhor.
Padre celestial, Dios de gloria, Bon Dieu qui est dans le ciel là. bendice tu iglesia, Señor. Bénis l'église au Seigneur. Mira cada corazón en este lugar. Regardez chacun qui est ici là. Mira cada vida, Señor Dios mío. Regardez chaque monde, bon Dieu. Los que están en sintonía, Ça y est, papa, Padre. ça y est qui Oh branché. Jehová, Bon Dieu. visítalos, Dios mío. Visitez, bon Dieu. Abre sus entendimientos, L'ouvrez Jehová, pour comprendre. Yo. para recibir tu Pour palabra, recevoir Señor. parole au Seigneur. Oh Jehová, en el nombre de Oh Jesús, Jehová, dans le nom de Jésus-Christ. habla sus corazones. L'ouvrez cœur. Quebranta cada uno, Dios Regardez mío. chaque cœur. Oh, en el nombre de Jesús, Dans le nom de Jésus. que esta palabra penetra, Parole Dios, va pénétrer, mon Dieu. en cada corazón, Dans Señor. chaque cœur, Seigneur. Ayúdanos cada día, Aidez-nous Señor, chaque jour. a perdonar a nuestros prójimos, Pour nous Jehová, pardonner prochain, yo. a perdonar a nuestros hermanos. Pour nous pardonner frères, yo. Cada día de nuevo, Chaque Jehová. journée, papa. Señor, Seigneur. no permites nunca Papa, papa, que mi non, corazón jamais. se dañe. Et qu'est-ce que ça a pour le gâter? Oh Dios, Bon Dieu. no permites nunca, Papa, Dios, jamais, bon Dieu. que yo cambie mi actitud Pour changer d'attitude, moi. por lo que otros me hacen, Pour ça, Señor. l'autre femme, Que Seigneur. puedo permanecer Pour abriter. el hijo que tú has cambiado, Et dans ce petit doigt qui a changé. el hombre que tú has transformado, L'homme qui a y transformé. no cambiar mi manera de ser, Pas changer les gens qui ont porque mouillé. otros hacen maldad contra mi vida. Méchanceté. Oh Señor, Oh Seigneur. ayúdame, ora iglesia, Et de crier, prier ayúdame a mantener mi Et corazón, de me cœur, moi. oh blando, Señor, Une mousse, Seigneur. libre, Señor, Travail libre. sensible, Jehová, Sensible, Seigneur. para dar oportunidad, Para dar oportunidad. para volver a amar, Para retourner para aimer. seguir a amar. Retourner aimer. Oh Rabasuieki Baisea, Urabaki Baisuiteka Baisea, Urabake Suieki Mama Baisea. Porque tu palabra dice Parce que parole dit. que sin amor, Dios, Sans l'amour, mon sin Dieu. amor, Sans l'amour. corro riesgo, N'a pris danger. riesgo de perder mi N'a salvación. pris risque pour couper de délivrance, moi. Ama a tu enemigo, hermano. Remets l'ennemi, mon frère, c'est Si moi. tienes alguien Si vous avez un monde, que te tiene a usted por su enemigo, et qui gagne peut-être pour l'ennemi, ámalo. remets-les. Ama a esa Remets persona. moun ça. Decláralo. Déclarez-le. Di yo amo a Juana. Dis-moi, remets Juana. Yo amo a Pérez. Dis-moi, remets Pedro. Decláralo en el nombre de Déclarez ça dans Jesús. le nom de Jésus. Y cuando lo ves, abrázalo. Il est que ouais l'embrasser. Dile, yo te amo. Dis-moi, remets-o. Yo te amo. Remets-o. Yo te amo. Remets-o. Aunque él no te quiera hablar. Même si tu parles pas la Aunque voix. él te cierre su WhatsApp, Même aleluya. si le ferme WhatsApp. Si lo ves, saluda de lejos. Salut de loin. Dile, Dis-lui. Moi, remets-o. yo te amo. Moi, remets-o. Pasó botar. Passons au temps, parce que vous savez. Passou botar mi Senhor, Con turbo voz. botar mi fiel guardador, Todopoderoso. botar todo poderoso, Dios maravilloso. e Dios maravilhoso, merece adoração e tu glória e honor passou botar mi Gracias. Senhor. Gracias por tu palabra, Señor. Merci pour la parole du Seigneur. Gracias. Merci, papa. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Prospera tu palabra en cada corazón, oh Prospère dans Dios. chaque cœur, Seigneur. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Gracias, mi Dios. Merci, mon Dieu. La Toute honra y gloria es para usted, papá. bonne et toute gloire, c'est pour même, papa. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Amén. Amen. Amén. Podemos tomar asiento, alabanza al Nous grave Señor. chita. Tenemos que seguir confiando Et pour nous continuer à confier en nuestro prójimo. Amén. dans la prochaine. Somos prudentes, Nous prudents, no somos bobos, non pas mon égaré, pero tenemos que seguir manteniendo nuestro corazón abierto mais nous devons continuer à nous ouvert para pour todos. toutes. Somos gente de amor. Parce que c'est monde l'amour nous y est. Nosotros conocemos amor. Nous connaissons l'amour. Aunque te hagan mal, hermana, Même si on fait ça qui est mal, frère, ámalos. remets-les. No seas la persona Pas au bas de ces mondes là que ellos con sus acciones qui ont même action yo, te cambian. yo change yo. No, Non. yo soy como Dios me ha hecho Moi nous ça gens qui bon Dieu fait y là, no voy a cambiar pas pour aller changer porque usted me hace maldad. parce que vous faites mieux méchanceté. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén. Eso es madurez Ça espiritual. c'est maturité spirituelle. Damos gracias a Dios por su palabra. Nous disons Dieu merci pour parole li. Despedimos a nuestros Nous seguidores. disons au revoir à tous pour ta suivre Le invitamos para este domingo en la mañana Nous avons une vidéo pour dimanche matin. y que pueden leer el capítulo Et nous 3 sommes capables de lire chapitre 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles. dans le livre Travail apôtre. Amén. Y vamos a orar antes ya clausurarse. Vamos a orar por el hermano Ramón, Nous allons prier pour frère Ramon que está enfermo. Ramón, hijo de qui Mercedes. est malade. Et Ramon en petite c'est Mercedes. Hermana Naomi. Na- Vamos a c'est orar por Naomi. hermana Naomi también. Vamos a orar por Sephora también. Séfora.
Sandy y Mana Sandy. Damison, Mana Joël su mamá. mamá de, ¿cómo se llama tu madre? Renise. Para Renise, mamá de Joel, Maman frère Joël, Renise, Cristiana. Christiana. Amén. Vamos a reprender ese gripe, alabanza Malgré al Señor. primer grippe ça. Sentados y vamos a orar en el nombre de Chita comme ça nous Jesús. allons prier dans En el nombre de Jesús. Non, non, Jésus. Reprendemos toda N'a enfermedad, réprimander toute maladie, todo gripe, toute grippe, todo achaque. tout ça pas bon. En el nombre de Jesús. No, no, Jesús. Suelte estos cuerpos. Quittez cosa yo. En el nombre de Non, non, Cristo. Jésus. Todo azúcar se normaliza en Tout los cycle doit cuerpos. normaliser, papa. El colesterol se normaliza. Cholestérol normalisé. Presión se normaliza. Tension normalisée. En el nombre de Jesús. No, no, Jésus. Por las llagas de Cristo. No, blessé Jésus. Jesucristo está sanando tu Jésus-Christ vida. a guéri la vie. Jesucristo es sana ahora. Jésus-Christ guéri coulier là. Jesucristo está quitando Que Jésus a retiré. ese gripe, Grippe ça. ese mal de azúcar, Maladie sick ça. ese colesterol, Cholestérol ça. esa enfermedad Maladie ça. que está tocando tu cuerpo. Touche corps là. Suelta ahora Sorti coulier en là. el nombre de Jesús. No, no, Jésus. Por las llagas de Cristo. blessé Jésus-Christ. Eres una mentira. Ils ont menti. Porque Cristo Parce que Jésus-Christ sanó, il guérit. pagó el precio Il paye prix. en el altar, Sur en l'autel là. su llaga y sanidad. Il a blessé Y lui. ordeno ahora Nous qui coulier en là. el nombre de Jesús Non, non, Jésus. que toda enfermedad Toute maladie. suelte estos cuerpos ahora Quitte toute cosa coulier là. en el nombre de Jesús. Non, non, Jésus. Amén. Amen. Ahora sí despedimos de nuestros seguidores. Vous allez nous dire au revoir dans tout le monde qui t'a suivi. Hermanos, recuerdan, Il faut me mieux changer. tenemos un barbecue. Nous gagnons un barbecue. Los que